خب دوستان، به همتون سلام. دیروز ما چی تماشا کردیم؟ شام خوبی فوتبال شنبه بود با چند بازی جالب و مهم. همه این بازی ها رو یک جا در تلگرام کانال من با صفت خوب و به یگان مشکلی تماشا کردیم. همه چیز خوب گذشت. هر لحظه رو یک جا محاکمه کردیم. فضا خیلی عالی بود. امروز باشد میگذاریم با بررسی مهمترین بازی ها آرامانه و مفصل هر چیز اساسی رو میگویم تا همه‌شون روشن باشد. و اگر میخواهید امروز هم دیگر بازی مهم رو مستقیما و با صفت خوب تماشا کنید، حتما با تلگرام کانال من دارید. سلکه در اپیسانیا و در کامنتاری بالا مستحکم شده است. همچنین برادران، همراه تماشای فوتبال فراموش نکنید که سلامتی تنها برای ورزشگران نیست، آن برای هر یک ماست. برای همین ما مغازه خود رو گشودیم، MG بیا با محصولات گیاهی برای دستگیری سلامتی. برای آنهایی که میخوان اشتیاقشون رو بهتر کنن، وزن گیرن و یا قوای مردانگیشون رو زیاد کنن، این محصولات انتخاب خوب برای دستگیری سلامتی عمومی ارگانیسم است. برای فرمایش با رقم‌های زیرین مراجعه کنید. MG بیا، کفالت تندرستی شما. خوب برادر جانای من، بیایید بازی دیروزه لیورپول رو بر ضد وست هم با زبان عادی مثل هر وقت تحلیل کنیم. حساب 5-2 خیلی زیبا و کلو می‌نماید. وقتی چنین حساب رو می‌بینی فکر می‌کنی واو، این بازی پر از زیر نظارت بود. اما اگر خودی بازی رو با دقت بینیم، وضعیت اونقدر هم آسان نیست. وقتی دسته 5-2 غلبه می‌کند، عادتاً همه خرسند میشن و میگویند که بازی بهترین بود. اما دیروز صفت بازی لیورپول اونقدر خوب نبود. نتیجه خیلی خوب است، اما خودی طرز بازی سوالها به میان میارد. اگر راستش رو بگویم، بازی از جهت مضمون ایدئالی نبود. چگونه میشود که بر ضد وست هم در انفیلد بازی میکنی و رقیب بیشتر توپ رو نگاه میدارد؟ چگونه نشان دهنده XG آنها از لیورپول بالاتر میشود؟ آنها قریب همون قدر امکانیت و لحظه‌های خطرناک داشتن با مانند لیورپول. این نشان میدهد که برتری پوره لیورپول وجود نداشت. از 5 گل زده شده لیورپول 3 تا آنها از استانداردها آمدند. استانداردها قسم عادی فوتبال و مهمند، اما وقتی اکثر گل‌ها از همین راه میآیند، این معنای آن را دارد که از بازی کشود خطر کم ساخته میشود. گل چهارم از ریکاشت بود، پنجم هفته گل. چنین حالت همیشه تکرار نمیشود. این راهی استوار نیست برادران. قبلا هم چنین حالت بود برای لیورپول. وقتی همه میگفتند که لیورپول خیلی قوی است و آنها رو تا دقیقه آخر شکست دادن دشوار است، بعد از یک سلسله پیروزی‌ها ناگهان باخت‌ها سر شدند. برای همین حالا نباید تنها به حساب نگاه کرد. نتیجه خوب است ولی بازی باید بهتر شود. 3 گل خیلی مهم است، 5 گل هم مهم است، مخصوصا وقتی که فرق توپ‌ها در جدول اهمیت دارد. اما چرا اینقدر آسان گل سر می‌دهند؟ چرا رقیب اینقدر امکانیت پیدا می‌کند؟ در گل دوم قبول شده خطای کناته روشن دیده میشد. تنها لازم بود توپ را دور کند. در دفاع لیورپول دیروز ناآرامی زیاد دیده میشد. الیسون میتوانست در بعضی حالت‌ها ساده‌تر عمل کند. وان دیک هم همینطور. بعضا بهترین قرار توپ را دور زدن است. سردی و آرامی در حمایه لیورپول نمیرسید. از بازی کشاد هم خطر کم ایجاد میشد. درباره بازیگران اکتیک بازی خوب نشان داد، 1 گل و 2 پاس گلی. برای بازیگر 23 ساله این نشان دهنده خیلی خوب است. او حالا بهترین نشان دهنده گل میان ترانسفرهای نو در اپل دارد. مقایسه با دیوکرش یا دیگر حمله‌گران جوان درست نیست، اما اکتیک حالا تنها آغاز کرده است و الکی خوب پیش میرود. گوارنبرگ 2 بازی خوب داشت. سوبوسلای بد نبود. مکالیستر هم استوار بازی کرد. صلاح و گاکپو کوشش کردن. خوب است که گاکپو گل زد، اما از کنارها آن سرعت و حرکتی که لازم است کم بود. وقتی فریمپونگ از ذخیره برآمد، فوراً دیده شد که سرعت و جسارت چقدر مهم است. فریمپونگ و نگومو هم نشان دادند که وینگرهای طبیعی چقدر ضرورند. آنها میتوانند 1 بر 1 گذرند و با بازی تیزی دهند. وست هم نیز بازی پرقوت نشان نداد. وان بیساکا خوب نبود. دیساسی هم در حمایه ضعیف بازی کرد. تنها جرارد بوون بیشتر تلاش میکرد و فعال بود. اگر با آمار نگاه کنیم، نتیجه آخر لیورپول خوب هم برادران. 3 پیروزی پای در پای در پرمیر لیگ، 4 پیروزی در 5 بازی آخر و تنها 1 باخت. این هم در حالی است که فلاریان ویرتس در 2 بازی آخر نبود و او یکی از مهمترین بازیگران خط حمله لیورپول عین زمان میباشد. اما خلاصه عادی است برادران، نتیجه خیلی خوب است، اما صفت بازی لیورپول باید بهتر شود. در موسم دراز ما صفت بازی حل میکند که دسته به کجا میرسد.
хуб, акнун бародарҷонои ман, биёед бозии дирӯзаи Ман-Ситиро бо забони оддӣ ва фаҳмо таҳлил кунем. Пеп Гвардиола мураббии оддӣ нест. Баъзан чунин менамояд, ки ӯ бисёр мураббиёнро тарбия додааст, ба онҳо роҳ нишон додааст, аммо ҳамзамон ҳеҷ касро ором намегузорад. Фишоре, ки ӯ дар мубориза барои қаҳрамонӣ месозад, ҳамеша сахт аст. ҳоло ин фишор бештар ба киҷо? Албатта, ки ба тарафи Арсенал равона шудааст. ғалабаи дирӯзаи Ман-Сити як пирӯзии сахт ва корӣ дар бозии сафарӣ буд. Дар Elland Road Stadium онҳо бе Холланд бозӣ карданд, чунки ӯ ҳамагӣ чанд соат пеш аз бозӣ ҷароҳат гирифт. Бо вуҷуди ин, даста ба он ҷо рафт ва натиҷаро гирифт. Ин маҳз ҳамон чизест, ки аз дастаи қаҳрамон интизор мешаванд. Рафтан ба майдони душвор, дар фазои душманона бозӣ кардан ва се холро гирифтан. Варзишгоҳ пур аз фишор буд, мухлисон ором набуданд. Ин бозӣ осон набуд барои Сити. Инчунин наметавон гуфт, ки бозӣ хеле зебо ё тамошобоб буд, аммо натиҷа бисёр муҳим аст. Бисёр вақт маҳз чунин пирӯзиҳои сахт дар охир сарнавишти чемпионатро ҳал мекунанд. Агар ба таҷрибаи солҳои гузашта нигоҳ кунем, вақте ки Манчестер Сити пеш аз Арсенал бозӣ мекунад ва ғалаба мекунад, фишор ба Арсенал зиёд мешавад ва дар чунин ҳолатҳо Арсенал аксар вақт хол аз даст медиҳад, хусусан вақте ки Ман-Сити аллакай се холи худро гирифтааст. Имрӯз Арсенал бо Челси бозӣ мекунад. Бале, онҳо дар хона бар зидди Челси одатан хуб бозӣ мекунанд, аммо дар чунин вазъияти пурфишор пешгӯӣ кардан бародарон душвор аст. Ман-Сити дирӯз кори худро анҷом дод, бешов, бе намоиши калон, аммо бо самаранокӣ. Дар бораи Семеню бояд алоҳида гуфт бародарон. Ин намунаи равшани хариди хуби моҳи январ аст, хариде ки фавран таъсир расон. Ӯ ва Гехи воқеан сатҳи дастаро боло бурданд. Бе ин ду бозингар Ман-Сити дар ин қисмати мавсим чунин устувор намебуд. Хусусан Семеню аз рӯзи омаданаш ба яке аз бозингарони калидӣ дар ҳамла табдил ёфт. Шояд аз ҷиҳати бозии умумӣ Холланд болотар бошад, аммо аз ҷиҳати саҳм дар голҳо Семеню ҳоло яке аз муҳимтаринҳост. Бале, бозии ҳамаҷонибаи ӯ шояд беҳтарин набошад, аммо дар лаҳзаҳои ҳалкунанда дар назди дарвоза ӯ қариб ҳамеша дар ҷои дуруст қарор дорад. Тақвими бозиҳои боқимондаи Ман-Сити он қадар душвор нестанд бародарон. Аз рақибони ҷиддӣ бозӣ бо Арсенал ё дар Эмиратс ё дар Этиҳад ва ҳамчунин бозӣ бо Астон Вилла. дар дигар бозиҳо онҳо оромона хол ҷамъ мекунанд. Агар Холланд сари вақт баргардад, мавқеи онҳо бозам қавитар мешавад. Ҳоло фарқият байни Арсенал ва Манчестер Сити ду хол аст ва Арсенал як бозии захиравӣ дорад. Агар онро бибарад, бо як хол пеш мебарад. Яъне айни ҳол Манчестер Сити вазъиятро бештар назорат мекунад. Барои ҳамин Арсенал ҳаққи хато кардан надорад. Манчестер Сити дирӯз се хол гирифт ва кори худро анҷом дод. Ҳоло тамоми фишор бар дӯши Арсенал аст. Як нуқтаи ҷолибам ҳаст. Бисёр одамон Манчестер Ситиро дӯст намедоранд, аммо бисёриҳо онҳоро дастгирӣ мекунанд, танҳо барои он ки намехоҳанд Арсенал қаҳрамон шавад. Аз ҳамин сабаб Манчестер Сити ҳатто мухлисони бетарафро низ ба даст меорад, на аз муҳаббат, балки аз рақобат. Дар ниҳоят ғалабаи дирӯзаи Ман-Сити на бозии зебо буд бародарон ва на футболи идеалӣ, аммо ин ғалабаи ҳисобшуда ва оқилона буд ва аксар вақт маъз ҳамин гуна бозиҳо тақдири Премер-лигаро муайян мекунанд. Агар шумо ҳоло ҳам Ламин Ямалро бо дигар бозингарони ҷавон муқоиса мекунед, пас бояд боз каме ҷиддитар фикр кунед, зеро мо шояд ҳоло шоҳиди бозингаре ҳастем, ки дигар бо меъёрҳои оддӣ чен карда намешавад. Муқоисаи Ламин Ямал бо эстеъфои Челси аз аввал ҳам чандон дуруст набуд. Баъд аз ин бозӣ бошад ин гуфтугӯ тамоман маъно надорад. Ин бозингар дар 18-солагӣ кореро мекунад, ки ҳатто Месси ва Роналдо танҳо дар тақрибан 21-солагӣ ба 100 амалиёти голдор расиданд. Ламин инро аллакай дар 18-солагӣ анҷом дод. Ин далели хеле калон аст. Хетрик дар 18-солагӣ, он ҳам дар моҳи Рамазон, вақте ки ӯ рӯза дорад. Баданаш табиатан дар беҳтарин ҳолат нест, аммо ҳатто дар 80-90% омодагиам аз бисёр ҷавонони дигар беҳтар бозӣ мекунад. Ин хетрик аз бозии кушод буд. Ба голи дуюм нигоҳ кунед, аз чанд ҳимоятгар гузашт, тӯбро хуб нигоҳ дошт ва оромона гол зад. Савол оддӣ аст, имрӯз чанд бозингар ҳастанд, ки ҳам зебо бозӣ кунанд ва ҳам натиҷа диҳанд? Муқоиса бо Эстевао, Решфорд ё дигар бозингарони ҷавон дар синни 18-солагӣ дуруст нест. Бисёри онҳо то ин син ҳатто хетрик накарда буданд. Ламин аллакай ҷоизаи байналмилалӣ ва унвонҳои клубӣ дорад.
аз трофеҳои калон танҳо лигаи чемпионҳо ва ҷоми ҷаҳон боқӣ мондааст. Барои бозингари 18-сола ин сатҳ хеле баланд аст. Муҳимаш он аст ки ӯ сол ба сол беҳтар мешавад. Дар 16-солагӣ хеле боистеъдод буд, дар 17-солагӣ бозам пешрафт кард. Пештар баъзеҳо мегуфтанд ки ӯ дар Ла Лига танҳо 9 гол задааст, аммо ҳоло аллакай 13 гол задау 10 паси голӣ додааст ва мавсим ҳанӯз тамом нашудааст. Ҳар сол пеш меравад ва равшан аст ки то сатҳи баландтарини худ ҳанӯз нарасидааст. Анҷомдиҳӣ ва қароргириҳояш бозам беҳтар мешаванд. Бозӣ бар зидди Вилярреал инро нишон дод. Барселона беҳтарин бозии худро нишон надод. Бозии осон ҳам набуд, аммо маҳорати инфиродии Ламин Ямал натиҷаро ҳал кард. ғалабаи 4-1 бар дастае ки дар ҷои сеюм аст натиҷаи муҳим мебошад. Вилярреал дар ин мавсим хуб баромад мекунад ва рақобати ҷиддӣ дод, аммо Барселона пирӯз шуд. Педри ки аз захира баромад сатҳи баланд нишон дод. Ӯ дар маркази майдон бозиро ором мекунад, тӯбро хуб тақсим мекунад ва бозиро мефаҳмад. Имрӯзо ӯ яке аз нимҳимоятгарони таъсирбахштарин ба ҳисоб меравад. Метавон ба гапи ман розӣ нашавед, аммо таъсири ӯ хеле калон аст. Олмо низ бозии хуб дошт, қарорҳои дуруст гирифт. Марк Бернал бозингари ҷавоне ки боз нишон дод ки Ла-Масия ҳамеша истеъдод мебарорад. Академия пайваста бозингарони босифат медиҳад ва ин дигар тасодуфӣ нест. Аз ҷиҳати тактикӣ дида мешавад ки Флик каме тарзи бозиро тағйир додааст. хатти ҳимоя эҳтиёткортар шуд, хатар камтар ва мувозинат бештар. Агар ҳамин тавозун нигоҳ дошта шавад, Барселона бозам бештар чунин ғалабаҳо мегирад. Хулоса бародарон, бозии хуб, натиҷаи муҳим ва фарқи 4 хол. Ҳатто агар Реал Мадрид бар Хетафе рӯзи душанбе пирӯз шавад, он аз Барселона ҳам пеш намегузаранд. Кори асосӣ анҷом дода шуд ва муҳимтарин чиз вақти он расидааст ки Ламин Ямалро бо ҷавонони оддӣ муқоиса накунанд. Ӯ аллакай дар сатҳи дигар қарор дорад ва бояд ҳамин тавр арзёбӣ шавад. Ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли равақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.